Agyapong so no de Charlie Kenedy de o kan wasem na wan kan here and I say o committee edin nsem huna this man go move to you na onim say na Agradaa de sika gale ne ho ache no within this week pa o kopim e o kotin na enye fadi agro what dem say na we na Kenedy Agyapong a expose pa Kenedy Agyapong a chere e kwan ya e Agradaa faswa o di ni djuma Kenedy Agyapong etimi a expose aye comfort techiamo Agradaa na nsema wakan de abusafo Charlie this one kasa no uti o media mintimi endigo nsam unum ze Kenedy de yes or facts pa na the whole Ghana so de open information Kenedy Agyapong abusafo mensa omre entie de aye Kenedy wakan afa Agradaa and someone Agradaa kan ye me wo Kenneth wo safo wo e kwan a wo faso aye na djuma ana na Ghana fo mo pesika kwan boni so pesika sa Agradaa ka kire ye miensa se anyesi ayi busum bia no wo ono no oton broni wawu na oje abusum ni asofofo odi mo die ni ye mo amukọ kotua sika akwa na odi envelope nu ayi bag ni ko nyina no oboa oni na hwehwe ko Agradaa nu muton ka kire me safo eni Kenneth me ba Kenneth say onu de anukure ni oni bosum bia wo wadru a wodi ma obi o but o yusu na dwene these are a words ado baba baji achi bi ebebo video no ko ade a menye bi da no but that day I say mami we obefiri abeko no obeka bibi different nti ye record no na si fridge ne so say oni mo we recorded you oji achi a I'll bring it out mami no ka kire ese oni aduro bia na ono no akomfo eni asofofo ne ma ne bofom wo ton broni wawu akantamanto ojiji se nneoma ne di e na obofom no ko ware okomfo bi na komfo ne kobokina no kobokina no okomfo no a ono ne kunu ne koye no e ka kire se anese wo yiri kura betumi aye adwuma yi eno ho no ofiri o se na ni kunu komfo no ye votarian whatever eno odi kosua ya ene ono so ebu nkofo bibia nim Ghana fo akwa no a o show no sa ase wo so ne nsa wodi sika gu botom nyina no enye no kre according to ono ankasa Agradaa wo so yusu na dwen ena di beating nkofo and again why me show video no any say o promise me say onu ankasa wakoto asori dan o pese osum nyame in the end of 2020 onye biem and she is constantly doing it deceiving people in this country. I cannot do a disservice to this nation enti ojiba chinya me show and someone o kan kire ye ni nyina ewo ho. We recorded him that day because na me mpese obekọ na ochina obeba beka bibi different oboya no ba se onye biem na okono she insulted my intelligence meaning onu disika she envelope ma safu se on famrem no be hey asem na akofa be papa we na wu Agradaa ska wu ska che me a wu be ma me envelope na boys no kram fancy mani some chedi I don't know but me I'm not like that but afenia